Kalong shisha ka jingsa jingkan mau haka history baka Young Minds Association kawai ni kikan hun jong kisamla ki badang khirang san badang klan ka perkhat perdan kan penun buram do umot dur bashiran yeng ya ubrio ubadang im badang khi haka ni ka sla perthei utai umot dur bashiran yeng bala penyeng da ka Young Minds Association kadai jung u Dr. Didi Lapang menteri rangba barim ka jala badai ru uwei na kinong yalam bat ru pau khmat haka jala baka ribhoi ka ju ai buram kum ukpa ka ribhoi Hadin shibun ki kam bat ki mati ba ulapan saknam bat no senyang haka district bat de halor katega nongrim bakum ka kanhun Young Minds Association kalashim ya kasenjam ban penan buram ban pensa jingkan mau da umot dur haphalau jong gari boy college balawan ban plipat ba da uba president tensong sembut menteri rangba kajala kum ukongsan hakatiga sengi na kalyang u Dr. Didi Lapang da kamet lajong wat haka jinglong temen ulawan ban shimenta ban sakhi ya katiga sengi sakkan mau ringkat kajing senran lang bat kajing penshengan jong ki bahaying hasam la sakhiru hakatiga sengi da kajing don lang ka kong amperin lingdo menteri katanat ka kot ka khya ka jala ba Meral Bonds MLA ka nongpo ba Charles Marngar MLA ka Mauhati uba Isan A Hing president jong ka Young Minds Association ba Bipul Thangkhiu president ka RBYF bat kiwe ki rurang ba nadu kinong yalam shnong nong yalam san hima bat kiru pokmat na ka thamri boy yang sobaru ya iba soha bani thapti kublai sibun mahe kublai sibunnya kublai sibun ba prestun tensong soha bani thapti kublai sibun sa Bat ki coach ki bapau nam ngan mentajong akan por kidai maripel bati malapa Teplen halang apas na kini kamu ki coach kabahe dan perlen ngabutin yung malapa ngabutin yan maripel bangkuay hadwari Pagini kiro ramba kinuyalam kibasatar jong kejela kejuni. Kira ai training na thai om su tamiana. Mendai malapang. Ibemi ya kini ki anu. Kiso senuna. Kubang Meral Bonds. Baru bahasa. Bakin putih yakikan kepada sang. Kule syahajan mukmin hoidisi. Bakila pergi yang diurat bak jokai selaka. Nak kadau nasno banok. Kafurom kajimu ngai syau tu nongbu nong thau lei nongbu nong thau jumi. Ubalasay yan malapang. Nakatugayin ka pangilios ng lupa. Baru tikambang kiba ilagay. Ay bakilya itu. Hati ni kipuar. Kisnen, kisni, ki ayong, bat kapateng kakanwan. Nang bagi nang susu ban peneliti ya kecewa melaju berokoi kulai sajabu ya kiseng baharam baro kiriya tre rengkat bahkan association kulai sajabu ya kinong sensasyon baro kiriya IMC ba kiriya tre lang na Kunjuru ya ki palang di bater-bater
kinongkit kambaran ipastor pamsong iba berkentang meneswa bagi konfir yang udah masa dikenal jadi malapang ini jadi kuai bagi malapang in nang yo ya kamet kawasan kebakai tengteng hana kajuk kebementang don kajiya suku bakla namar hal teng kajan penri teng isno bakini jirriuri ki leaders ki jogi ki klep IAA na contribution aku akan pak ya ke message siapa roh jom kan ke generation kabila ngimdai bantle dari kini kira ramba kiru shampan dia balap penyo, ia kena kejelah ngilong kumni ngilong ngaju keren pat ngaya berkenal pak ngaya keren kamtam ni pun sama ngimdai manusia dalam berlawan om bakata kajat beri ujungi hadir kare kamdai punga kajat beri ujungi kayen ha upila ubas kentam Ngidon katunhon kabangikot Human Society. Tingiwan man pan kabo na pi ba pinay hukom yang i bangila penting yaw muat bangin buhay ka kabangi suyo pakanong kababe. Na kaling ay kita kayong may yung bangiday kita na kain walbong ketiga kota jogi om menun kelasan ikan dong kalau na do kata nyau ne suara kata ter bangila na hamslan jangan ngom kayak diwan jam kelomban aibor bakin sna yau ne muat hukumnya jangan dong ba ngam na ni mga ban ay bola na ban le katakam mre ya kawapi sote mapi banyale na bidan mo roina mo langon katakam te kabaganong ba long ban le ban boy kata ngam don yung objek ini kata badwa yu po ngam nya tuwi ya kanong ko ba kaya doi punta naman Gila tu ni kira itu kerana dipanggil itu subjek tanpa kira oma menpercaya kita berkom. Layar kita ter dengan macam ni kemajuan yang kita. Dahadin ketua ni kira oma lebih jaga belum kalau kita kau menghantar apa DC office kerja kita kemudian kita kerja nanti pada kerja Newton dibantah tamni tangki kasendong is rokan kasorkan ni tamulan baik bolu kisah malang lawan kawan kalau lawan itu mampir setelah tambanga semua bangangan yang dalam sianta. Jadi kita tetap bagi lala penolong ini long kenegator.